my god, koliko žensk ne zna skrbeti za osebno higieno. Zakaj si ženske dajemo recimo na obraz vse možne stvari, ne? Pol v spodi, pa nič, ne si noter v nožnico vode brizgati, ne si s temi mili umivati. Ženske rabimo nekaj res nežnega, ne? Tu intimno milo od Luxury Intimate je tako, ne pen se sploh, kar je vrhunsko za našo intimno floro, pa olja ima noter in pol pusti tak full mehak finish, da zaključaš, si daš pa še intimno olje. Tu je za naše intimne dele, ampak jaz si ga pa čist povsod, po celem telesu. Zato, ker jaz še nisem kaj tazga, da bi dalo tako dober finish, kot tu, tako najbolj mehak na svetu, pa neprijetne vonjave neutralizira, če se tako malo bolj čabi, kakor jaz. Pol nujno rabiš tu olje, tu je enkrat ena. Naslednji tip, pi vodo, rabiš to veliko flašo, ker pač se bliža poletje in jaz, I can't do it. Ne moram še eno poletje, da grem mimo ljudi, da moram biti tako, umivajte si fucking zobe. In ne sem tu, da si umivaš zobe, moraš ti jezik skrtačati, ok? Veš, kako to zgleda. Ok, we got it. Dajte poskrbeti zase, ne? Wow, kako sem nesramna. Pač meni je res žal, jaz nočem tako govoriti o ljudeh, da smrdijo, ampak mene v stisko spravljajo, v stisko me spravljajo poletne vonjave. Tako da, here you go.